Tea Tajrović ponovo je u centru pažnje, jedna od najtraženijih pevačica mlađe generacije, ne prestaje da privlači poglede, kako svojim glasom, tako i izgledom. Nedavno je na Instagramu objavila video o uskoj ružičastoj haljini koja je otkrila njene obline i gola leđa. Haljina je savršeno isticala njenu figuru, a komentari fanova su bili puni oduševljenja i komplimenata. Tea često izaziva pažnju stajlinzima, a ovaj put dodatno je raspalila maštu svojih pratilaca. Gostujući kod Ognjena Amidžića, otkrila je i neke zanimljive detalje o sebi. Rekla je da je visoka 176 cm, a kada obuje štiklen bude više od skoro svih. U šali je dodala da tada postaje Tea Banderas. U emisiji je također otkrila da ima skoro 70 kg, čime je iznenadila one koji su mislili da je znatno lakša. Ali ono što je najviše privuklo pažnju jeste njeno bajkovito venčanje. Tea se udala za svog izabranika Ivana, a ceremonija je organizovana na jednom salašu u blizini Novog Sada. Sve je bilo u krugu porodice i najbližih prijatelja. Venčanica koju je nosila koštala je 18.000 evra. Ručno ju je radio poznati kreator Bojan Petrović, a haljinu je pevačici poklonio lično. Tea nije štedela ni na dekoraciji. Samo za ukrašavanje prostora izdvojeno je 30.000 evra. Bazen, harfa, ljuljaške, bele stolice i luksuzni detalji pretvorili su prostor u pravu bajku. Tea Tajrović je još jednom pokazala da zna kako da ostavi snažan utisak i kada peva i kada staje pred oltar.